Prilikom planiranja akcije znali smo da će kanjon Mileševke, jedan od najtežih u Srbiji, predstavljati tešku prepreku. Litice kanjona su visoke, staza uska, a odroni prete na svakom koraku, pa je oprez neophodan. U periodu visokih temperatura posebna opasnost predstavljaju zmije, po kojima je kanjon nadaleko poznat i zbog kojih se uvek nosi štap i njime najavljuje dolazak. Sa zmijama nismo imali problema jer nas je u kanjonu sačekala kiša koja će narednih 8 sati prolaska kroz kanjon biti naš verni pratilac. Pećine koristimo da se na kratko sklonimo od kiše, ali problem nastaje kada zbog uzanosti kanjona nestaje skloništa, pa nam jedino preostaje da po svaku cenu prođemo kroz kanjon, jer je noćenje u njemu teško izvodljivo. Zalazeći dublje u kanjon, staza je postajala sve teže, a nove prepreke smenjivale su se jedna za drugom. U sumu 10 sati konstantnog hoda, uz posljednja tome snage stižemo u planinarski dom. Dan za zaborav ostaje iza nas.
Magla u kotlini najavljuje lepo vreme, čime se potvrđuje i narodna izreka da posle kiše uvek dođe sunce. Vidno iscrpljeni, na Sopotnici pravimo dan odmora. Treba prikupiti snagu za naredne izazove, oprati stvari i pripremiti opremu za nastavak puta. Po legendi, zbog nedostatka vode pastiri napuštaju Pešter i dolaze na Jadovnik. Voda je ubrzo počela da nestaje na njemu, pa su se pastiri spremali za ponovnu selidbu. U noći pred polazak, pastire probudi Bog sa planine i upita ih da li hoće vodu ili sreću. Smatrajući da će do sreće doći svojim radom, pastiri zatražiše vodu. Tada iz nebrojenih pukotina i otvora u planini poteče voda i poče da se preliva preko stena na sve strane praveći penušave vodopade. Zbog snage i broja izvora, reku nazvaše Sopotnici. Vođeni dečačkom radoznalošću, ali željom da bar na trenutak budemo speleolozi, ulazimo u jednu od pećina, ne razmišljajući šta ćemo u njoj zateći. Jaaaa, što se susro? Jaaaa, se susro jeboj. Šta je prošlo, Ročo? Šta je prošlo? Šta je prošlo? Jaaaa! Malo je falilo da se naše putešestvije ovde završi, ali je snimatelj uspeo da se povrati od adrenalinskog šoka koji je doživeo, pa se naš hod po planinama nastavlja. Gusta magla na Jadovniku može da se spusti za tren oka i da vam zada mnogo jada, po čemu i dobi ime. Po lepom i vedrom vremenu planina je prekrivena cvetnim livadama sa mnoštvom vidikovaca sa kojih se i Durmitor vidi kao na dlanu.